Re shapele morena Jesu matsoho re leboha mohau wa Modimo o subona rata o leboha haholo lelapeng la ga re leboha mohau wa Modimo o na le temane e hlolang ditemane reng re leboha Modimo dinthong tsohle. Haleluya re ngamene kaofela amen ha o tloha ho leboha Modimo ha o shebe o ikutlwa jwang Modimo o lokile le ha dintho di sa loka amen haleluya. Musadi Hari, it is well with my family, it is well with my soul. Ha moya wa hao ule hantle, ho hantle. Re ngamene kaofela ba no dumedisa. Re tlile tulong ena re tletsa mantswe a matshidiso re la jalo ka re le ra tshepisa ka letsatsi la Sontaha. Ke batla re kere bukeng ya pele ya ba Thessalonika. Moapostola Paulos o ngolla phutheo yana ya Thessalonika. 1 Thessalonians chapter number 4 from verse number 13. Hallelujah. Buka ya pili ya ba Thessalonika khaulo ki abune timani ya leshumele metsumeraru isa timani ya leshumele metsurubedi. And now, dear brothers and sisters, we want you to know what will happen to the believers who have died. We want you to know what will happen to the Tahiti. Hallelujah. Yes, sir. Amen. So you will not grieve like people who have no hope. Now, okay, halekala tseba. Yeah. Le keke la balala jwalo ka batho ba sinang tsebo. Amen. Re ngamene kaofela. Amen. Ho hloka tsebo. Ho etsa hore o lle jwalo ka motho ya sinang tsebo. Ntho e tisang tshepo ke tsebo. Ntho e bona re emetse ke tshepile ho bana ya tsebo. Amen. For since we believe that Jesus died and was raised to life again, we also believe that when Jesus returns, God will bring back with him the believers who have died. Hallelujah. Jesu o ile a etsa jwa maratua a shwa a ba etsa jwa a tsuwa re a dumela hape hore mohlang Jesu a khutla o tla khutla le bohle ba shweleng ba dumela. Amen. Amen. Now Paulo, it's an eternal guarantee. Hallelujah. Hallelujah. Ya hore le ha ba ka bona ka o fedile taba ya hao ha iso fele. Yes. Malanda. We tell you this directly from the Lord. We who are still living, when the Lord returns, will not meet him ahead
of those who have died. Amen. We tell you this directly from the Lord. We who are still living, when the Lord returns, will not meet him ahead of those who have died. Paulo sorry, ha khutla bona ba ntse ba phela re keke ga kopana le yana pele ho ba se ba shwele hobane hantle ntle ba shweleng ba graduate le pele ho go. Hallelujah. Amen. Now which means memoralente ha late ho ya ka di obituary o early. Amen. Amen. Yes. Muzalwane ha be late o early anywhere in eternity. Amen. Anywhere in glory. Amen. Amen. For the Lord himself will come down from heaven with a commanding shout, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God. First, the believers who have died will rise from their graves. Amen. First, the believers who have died will rise from their grave. Amen. Hey, ring a bell, Amen. and he will come with a shout. Amen. Hallelujah. But to what I would not the shout, Habashwile, give I never tolerate Habapi. Amen. Hallelujah. But to what I was so killing to the Mudimu food, give a level to Melavansi so Babas. Yes. Amen. Maka, Atumelo, Ayetsahala, Pelo, Hosahalifu. You. Kumu Tamelo Ubene Litumelo, Pili Moya Hautonami. Hallelujah. Hobani Tumelo, Yoshulen Kayo, no Kayo. Amen. Amen. Ring a medical Yes, sir. Then, together with them, we who are still alive and now, when I tell you, okay, then together with them, with those who died before. Hallelujah. We who are still alive and remain on the earth will be caught up in the clouds. Now, which means there will be the second coming and there will be the rapture. Amen. Hallelujah. Now, just so to collect the man of us and Sebashule Pili, Ibe Baski Misai, Abatola, Tagonaba and Sebapilawi. Hallelujah. Now, talking about our emphasis, Mama is ahead of us. Amen. Amen. I love the Luki says Abudulo. We let to Loyai Luki said it's way. Luki says Abudulo. We let to Loyai Luki said it's way. Tabakalo Amohela Holoka Hamoji. Hallelujah. Hallelujah. When you caught up in the clouds to meet the Lord in the air, then we will be with the Lord forever. Mara Eri. We will be caught up in the cloud. Yes. Amen. Morena Jesu ha huta ha anota South Africa batari wahed hano ya Nigeria batari kile Nigeria hano ya Russia batari kile Russia utlo batulong e neutral. Amen. In the Bible utlo ba se pakapaki. Hobulelang hore ha battery tsa hao tsa moya di sa charger o ke wa reconnect le ba o kamela o dula o e phela o kamela o bene le moya wa ya tsusitseng Jesu bafu o re Jesu ha hlaha moya o ka hare ho wena o connect le moya o ka hare ho yena. Hallelujah. Man kita ho mina thokori o samori tla kopana. Yes. Khane Amen. le bohle ba khutsing You. ba bina pela konyana le rato le ba lopolotsi. Amen. Hallelujah. Amen. Yes sir. So encourage each other with these words. You. Ori le khuthatsane Yes. ha o mong a hlokahetse le se la titibetsa. Yes. Yeah. Everati we ringa le kaofela. Amen. That is why ke tlileng tlong yana ba ho tlile le khuthatsane ka mantsha. Yes. Hallelujah. Ha o dula ho tse jo re tshepo e salete. Hallelujah. Amen. Amen. Di thusang di pela ye.
le ona masisa pelo Yeah. bokamedi ya rena Yes. seo re se hloka Yes. amen kaofela Amen. ore moapostola Paulos a ngolla bakorinte e ka gona sena se sa boleng se apare se bolang You. You. se sa boleng se tlamele se apare se bolang o ntse o phela Amen. nama ya hao ya bola moya o halalelang ha o bola Amen. o ntse le nthong e bolang o tlamele o bene le selekane le ntho e sa boleng Yes. e tla re ha nama e bola o sala le ntho e sa boleng Hallelujah. Yes. Hallelujah. Yes. baratuwa le batho ba sosolo mamelang pholoso a se mokgatlo fela o patang bafu ke mokgatlo wa tsoho ya bafu Yes. 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 Christ in us, He's the hope of glory. It is just so ya ka re ho rona ke tshepo ya tsoho. Yes. Hallelujah. Amen. O le hlohonolo bafu. Amen. Ai. Wa tseba nna ke rutile batho ke ke mane go na le verse e ngotsweng le e nngwe e sa ngolwa mara e teng. Ha ke bala e reng ho le hlohonolo bafu ba shwela moreneng. Ke bona e nngwe e sa ngolwa e re ho madimabe ba sa shwella. Yo. Yo. Aye. Yo, jwale hantle batho ke a tseba hangata ntate sebisi ba na le wari ya hore o shwele a le mokae e gaitsedi e abuti ha ona taba le hodimong hore o shwele o le mokae ka o shwele o le kae Hallelujah. Hallelujah. ho bolelang hore le ha o ka phela dilemo wa re ke tlotse tsa pallo mara ha o sa shwella moreneng o mofu ya madimabe e reng amene kaofela ha o ka phela dilemo tse 90 ha o shwella matsong a batho o shwelletse tulong e fosahetseng. Amen. Re leboha modimo ka batho ene ntate sebisi o na le party moo e buang ka bogoko Yeah. ha e re ba shwele Aye. ako ba le 13 hape mo tla le fatshe mo ke Amen. but I'll continue on the same chapter. From verse 13. All verse 13. Then now, dear brothers and sisters, we want you to know what will happen to the believers who have died, so you will not grieve like people who have no hope. The emphasis here. Hey. Hale ka tseba ho ho etsahalang ka bona. Amen. E tla le ruta le hore le ballela jwang. You. Amen. Hallelujah. Amen. Ke reng amen. Amen. Tsela yo llang ka yona e tsamaya le tshenolo yo tsebang hore motho o mollelang o hokae. Hallelujah. Na o tlamele ka ga sello ho bona le balancing ya kgothatso. Amen. Ho bona le Hallelujah. ntho re mara ka nnete mo a leng teng ke mo nna ke labelabelang ho ya teng. Amen. Hallelujah. Amen. Re ke le Amen. ntho nngwe e batho ba sa itsebeng ba hlola ba complain. Ha se hangata motho a phela ntate ga a etsetswang stage. Yeah. 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 That's Yeah. it. Amen. And every time you wa complain ba re why ba emela o shwepile e be le hona ba o etsetsang stage. Wa tseba why ba o honora ha o shwele ko bane ha ba tshepe hore ha o ntse o phela ha ba ka o honora o tla shontso tshepa. You. Rudy. You. Ba ka nna ba o etsetsa stage ka mona o sa no bo tswa hore ipile bana. You. Jwale nana re lo diana le samente tseo. Amen. Amen. Because jwale motho le kwana re mo beile ka ga motse ga is the man of the hour kwana o se o tswa ga motho mane ka dibidi. E re ngamele ka o tsena. Na ba emela o shaba se ba le show ho thutse ba ga sa le tjena ha sa tla seba. E re ngamele ka o tsena. Ha sa le tjena ha sa tla seba. Amen. Hey. Fruit. Hallelujah. Ya 14. For since we believe that Jesus died and was raised, Do we all believe that Jesus died and was raised? Amen. Amen. Before Paul, since we believe Yes. that Jesus died and rose, Yes. Amen. ho shoha Jesu ene ka re o lahlelwa ke tshepo mara ho khutla ha hae ke ha re fa tshepo. Amen. Hona re dutse tshepong hobane le bitla ha le a kgona ho tshwara yeo a le pelong tsa rona. Amen. Power ya pholoso kore marena kaofela a ntse a le mabitleng. Yes. E reng amen kaofela. Amen. Mara
ha sa le yo le bitleng. Jesu ha hlola lefu fela. O hlotse lefu le le bitla. Amen. Yes. Amen. We also believe when Jesus returns, God will bring back with him the believers who have died. Now, do we agree that the believers are coming back? Amen. I'm like to shape my story. They are coming back. Yes, sir. We tell you this directly from the Lord. We who are still living, when the Lord returns, will not meet him ahead of those who have died. For the Lord himself will come down from heaven with a commanding shout, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God. First, the believers who have died will rise from their graves. Amen. Batho ba tsoang ke batho ba ne ba robetse. Yes. Ke kopa re amene kaofela. Amen. Modumedi ha se o shwele o robetse. Amen. Le letsatsi le ya tla le o leng o tla tsoa. Yes. Re amene kaofela. The day will come. Jesu le hana le dibitleng. Modimo na sa sheba le bitla ona shebile nako. Yes. Le bitla la Jesu ne le sa tshwara Jesu ne le lehodimo le beileng nako. Hallelujah. Modimo ya tseba nako ene ha nako ya tsoa e fihla le jwe le ya suta. Yes. Tsoa e fihla ha ona judgment e tla ema kgahlano le wena. Bahabedi tisetsa Jesu wa. Amen. Go ka tsatsi le leng Jesu re tla mmona. O re tla kopana le yena udimo maru. Hallelujah. Le tla hobela. Le bina riri. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Mina toko se fapano sa Golgotha ke di ba sa matsibiso mo kamedi ya rena o tseba se o re se hloka a re tlo re goodbye re tlo re good night re ga me ka we will see you in the morning. Amen. Amen. Hallelujah. Itso batho ka vike ha o sebetsa mane femeng. Amen. Ba o file program la o le hae ka laptop. Ona ntse bitswang save button. Muruti. La tseba save button. Amen. O ka ha o ska tabetsa program o tlamelo etse jwa. Save. Tlamelo etse jwa. Save. We save. Wa tseba go ka ngola dintho for the whole night. Di ka tsamaya ka a second. Amen. Muruti. Ha mabona ka tiba. Bophelo bo sna Jesu ha bona guarantee. Yo. Death will expose that you neglected the save button. Muruti. Amen. Batho ba go pendela di picture mo tsa leshano re kile go teng nnete. Amen. Ba hlaisa motho mo ga tshwere feleko go thwe ke Satan. Go pala ka amen ka. Amen. And ho tse Satan ke ena chefe mo. O fetola batho. O ka fetola batho jwang wena o hloleile ho fetola. Ba gatua ke kile go teng nnete ya Bibele. Amen. Di hele ha di a etswa ke Satan. Di etseditswe Satan. Hallelujah. Amen. Di hele ha di a etswa ke Satan. Di etswa ke Modimo, ha di etsetsa Satan. Hallelujah. Bothata ba Satane ha ba tlo o ka step ya le mo. Muruti. Hallelujah. Amen. Mema ha o hande o ba ngwetsana. Amen. We are the healing. Amen. Amen. Ntho e hlantshang Satane a ntsa hlanya. Masbotse o tla hlanya yena vele. Mara ntho mo hlantshang ke hore le ha ka batla o sokoloha ha go. Muruti. Empa wena ha o ka lla. O shata. Amen. Hallelujah. Amen.
Lo butang tse thata man tsa bona. Rera Moruti. Sakane ke lenyoloi ha le a bopua le bue. Moruti. Ene ha na mo le bua modimo o le file bogabane ba ne le sena image. Moruti. When I not checking the two things, on a image, on a likeness. Amen. Now, Satan, I want to learn a image. Moruti. Okay. Amen. Yes, so how about we are number work at text? Oh, a fancy sare. Hallelujah. Hallelujah. Le famudimo. Samudimo. Amen. What's Jesus on a kana koyo coin in analysis fashion li image ya sisa. Oh. Now, just on about who it's a matter of whose image are you carrying. Hallelujah. Which means if money is carrying the image of Caesar, let us give money to Caesar. But because man is carrying the image of God, let man be given to God. Amen. Modimo hanari Adama uhukai unasabaki Adama unabata yena kaza Adam. Help us, Lord. Oh, Modimo Rawe. Hallelujah. Modimo onka le gole la lefatshe. Amen. Abale kenya moya wa le hodi. Amen. Moruti. Moruti. Le wele ke la lefatshe. Amen. Le nkuwa fatshe. Moya kwa modimo. O tswa hodimo. Aya. Ha moya o tswa hodimo. O budulela ntwe tswa mfatshe. Ntwe tswa mfatshe ya ma di malefatshe. Amen. That is why now la khona o yema o di malefatshe a tsale lefatshe. O ba ni moya o tswa le hodimo. Ha o kopana le lerole le khona o halalela. Majwala tsalite, manyala tsalite. Ha re rapelle hore di Daudi ishwe. Re rapelle hore re phele. Di Daudi ntse di phela. Hallelujah. Di ina fela ntse re teng. Re ka ka dumella hore di re bolai. Di tla phela. Manyala tsalite. Di tla phela. Bofebe bo ntse bo le teng. Amen. Hallelujah. I get it off another top here. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Glory to Jesus. Amen. 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 Katsatilele. Jesu ubula moshimane mo mahlo. Yes. Ha ba qeta ba tla ba before mula masaba hore abeche ke manya sidiwe. Ba ke batswadi ba hae. Jesu ha hona motho ya sidilwe. Yes. Ke kwetse mahlo a ngwana. Yes. Hore mahlo a lona bule he kganyeng ya. Hore kganya ya ke ke bona ha. Hallelujah. Ba ratwa ha modimo ka o dumela o mo dumela ona le ntotsa di dumela. Hey, Muruti. Bebelele ha modimo ke ke a dumella moliko o molomo o feta ofisi ya tekolo. Hallelujah. A ke ke a dumella ntho e tle ho wena e sa feta ho yena. Hallelujah. Le fuwe permit ayaka ya shaya satara bahaya. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hona le level Yes. e o modimo a sena ntaba lore o lla haka o etsa ntho a iqetile. Muruti. Amen. Yo. Amen. That is why o tla khisimela khotha ha o saka wa lla hantle getesman. Oh, Bishop. Aye. Bishop. Getesman ke tulo mo tswa madi ho sena batho ba o ntshang mo. Oh. Getesman ke tulo mo ri ha o ne ho ya kan. Hey. Ke ne ke ka le fulela le fete maratato ya hao. Amen. 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 Listen.
Amen. Amen. Bokgoni ba modimo Yes. bo matla mara ha bo matla o feta bo modimo ba hae. Bishop. Yo. Amen. Amen. O ka batla mosebetsi no. Bokgoni ba modimo bo nka o fa ona no. Thato re hanka mo fa no. O tlo hlanya no. Yo. La le thato e khona ho emisa bokgoni. Moruti. Yo. Ntamodi mantsa e khona but the sovereignty. Amen. The sovereignty neka mo fodisa mara ki decide ho mo fodisa ka o monka. Hallelujah. Rara Moruti. Na una le matla a o rapela mara ka ha bo matla yona ha tsuwe. Yo. Kutsa wena o rapela jwa mara ha o no swetsa modimo a arabe jwa. Amen. Hallelujah. Amen. Hana le batho ba ke ba rapela re batla ba eme modimo a re nna ke batla ho le araba ka hore ba nkatamela. Mara itse le karabo. Hallelujah. Akele ka ofela itse le karabo. Sa tsamaile ditakatso tsa lona. Modimo tshwaye ha o botsu ya ka ditakatso tsa tshweu. Hallelujah. Ke batla ho deliver. Yes. Mo, hona le batho ba ke ba deliver mo. Yes. Amen. Ba kwatetse modimo. Moruti. Amen. Rara Moruti. Amen. Amen. Yeah. O bona batho ba rapela medimo ba rapela dintho dipopo ba di ba di dust. Hey. Ismane modimo a batlang feather dust. Na ke rapele ntho kolongwa buang ke rapela modimo ya kolomaka. Amen. Re amele ka ofela. Amen. Modimo a tlotwang ka braso. Hallelujah. Amen. Mane batho ba tsile ba lo kolomaka modimo. Na ke tsamale nganga. Hallelujah. It's the resilience. Hallelujah. Hey. Hallelujah. What to chase? Hey. Hallelujah. Amen. Again. Amen. Tatile Hey. o magala tlo susoka le Hey. kana mahanda le Oh, yes. susoka le go le Yes. e di tlalele le nana go le na le mahla Hey. tlabeletsa tshi Hallelujah. tla mahanda le basi e ringa mene ka ofe Amen. ene re bibele when he shall appear Yes. we shall be like him. Hallelujah. Glory. Hallelujah. Jesus. Amen. Oh, Amen. ya besisi Hey. banka Stefan Hey. batho ba ngata ba tsebe go ha o nwa 100% juice Hey, I'm rude. o nwa lefu la fruit. Bishop. All right. Wena wa cruiser ma ona le ntho ba crash. Ay, Moruti. Hallelujah. O keke ha o modimo nsebedise modimo o pinya. Oh. Modimo o pinya. Because o batho ba thola juice wena you must be crushed. You. Hallelujah. Yo. Now this is Banka Stefan X. I think chapter 8 or 9. Amen. Vamos. Papi. Vamos klepetsa ka mahlo. Amen. Mara yena o ditse di malesha. Bishop. Hobane Jesu ke leisho. Hallelujah. Le la lahlwa ke ba hae. Hallelujah. Kanti le kgetho. Amen. Totse kgetho di a klepetswa le tsona.
Dintho tse kgethuweng di a lematswa le tsona. Go. Hallelujah. Emana le fangedi ya hore o tlo lalaza fela ba tla o tlenya. E reng amen kaofela. Amen. Ha o qala ho modimo o sebedisa o na le ntho tse tlamehileng ho o koba. Hobane batho ba bang ba keke ba kokobela ba sa kobua. Muruti. Hallelujah. Ka mapele ke lo ruta speak. Amen. Stefane ha ba mo tla ka majwe. Yeah. Ke batla lo ruta ntho e ka. Amen. Ha nka lejwe no, la ile lejwenyana. Yeah. Ka o veisa no. Ntho pele o tlo etsa nka matsoho wa isa mahlo. Mara eno yena ha ba mo tla o phamisa hloho. Ai. Ona batho ba mo ka kereke. Hallelujah. Amen. Di khorobule. Amen. Lift up your hands, O ye gates. Hallelujah. Amen. Amen. Why? Ana sapati se fahle. Yeah. Kuba nona bona se fahle. You. Bishop. 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 Utlwa hore o ke bona Jesu. Hey. Oh. Yeah. Qu'est-ce que o tle le fuma ke ka o khotetse ke Ke bona Jesu. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Ene utlwa speak. Bibele Jesu ha qeta ho tloha mo. Ke a tsamaya a ilo du. Amen. Le tsoho. Amen. Mara ona bonwang ke Stefane. Aya. O ke bona Jesu. Aye. Amen. Which means when you cannot understand, he stands on your behalf. Hallelujah. Hallelujah. Oh. Hallelujah. Ke matsi ba go la ka feta mo sa tsebe go fitile jwa. Hallelujah. Ke tsebe ke fitile jwa. Ke tsebe ke hlotse jwa. Ke nako le wana yeme le wena. Amen. Hallelujah. Ke mo di bela hore modimo tla ema le bogona. A ke le phamisele tsore morena ema le bogona. Ha di tshoni ya magashano le bona. Ema le bona. Ha diabolo sia ema hatla ya magashano le bona. Ema le bona. Amen. Hallelujah. Amen. Tu vas speak. Amen. E hantse ba mo sheba makoma ka ga mollo ka ka mathe. Hey. Ba re o tshwana le lenyolo. Aya. Ya tlameileng a khitse boko. O ba bete go feta pele ba mo. Ba sa bona ke Ruti. Amen. o mana. Ke batho ba di melle na ha o ka re o tla re bona. Amen. Ha mo di ma dumella ntho di otle o tlolla. Hallelujah. Amen. Go. Ona le motho mare sa le ba bua ka nna ke le thapelo ka yo tlolile. Amen. Le ka o fela. E sa le ke khatswa ke. Ke tse ke bina topolo. Hallelujah. Amen. 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 Ba spirisa di pise. Amen. Ho tli. Lati. Amen. Ya di bua. Mo ma o tlo. A Saule ha so pholoso. Amen. O shebelletse lefu la Stefane. Ruti. Modimo o re ke tlo bola Stefane mara ke tlo builda Paulus. Bishop. Ke tlo dumela go lefu la Stefane e be affirmation ya faith ya Saul. Ruti. Modimo ha ka o tshepa a ka nyametsa wena nyolla Saul. Aya. Hallelujah. Go na le batho bana ba keke ba utlwa tate sketi ka sheno mara mara o fetile sehlabelo. Hallelujah. Hallelujah. Yeah. Hallelujah. 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 Amen. Yeah. Ba di go botsa ma motau
tsa Stefane tsa beuwa mo. Amen. Wa tseba monna na ha kopana le lightning a ya Damaseka. You. Ha tsebe modimo mara ke a re o mamogela. Yeah. Wa tseba ona le ona go tlameile go mogena wa motho wa. You. Hallelujah. Hallelujah. Go le tshotse di ha di o tlepetsa go na le batho ba o mametse. Amen. Ba batla o utlwa gore ha o tlepeditse o bina jwang. Ba batla o utlwa gore ha o fella ke mosebetsi o lorisa jwang. Mosebetsi o risa koloi le tsiko o bina jwang. Yay! 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 Amen. Tongo tsa bohloko na go ka modimo. O kgona go a yena. Amen. Mara ha emisi masho. You. You. Una motho a kwatile go thwe modimo na le nna mara ntwe na itseliwa. Yeah. Ska sheba yona. Yeah. Sheba yena. Hey. Sheba yena. O re ke le laletsa mahlo a ka dithabeng. Aya. Amen. 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 Hallelujah. Okay, wa bona moshimane no. Sa ko wa shoot. Amen. Go tswa go yena. Yeah. Go a shootele batho ba hlileng mo ka ba shebane le mo. Amen. Ha ba ka o shoota nna fela a ka gona le gore a zoome nna fela. Yeah. Yeah. A ba etse ka re lona a leyo. Yo. Le ntse le le teng. Empa o hodisa ya batlang go e bona. Le wena o tlameile o tsamaye o ska hodisa mathata. Sheba yena. Sheba yena. Sheba yena. O re phela ka mehla le mehla. Se buya mkhulu. Amen. Warera bruti. Warera bruti. O Amen. moholo feta ntho e hlahileng tlong. O moholo feta lefu lena. O moholo feta mathata ana. O loka ha hao phahame. Wena o entse dintho tse kgolo. Ke mang ka wena? O tshwanetse ke tlhorisa. Aye. Aye. A ke re no fela wena o ingwele. Si hai mossa buonissimo, quanto wena wingwele. Wena uphakeme. Ezulwini kulawula wena. Emhlabeni kulawula wena. Kuba bonke othixo akekho onjekawe. Indeba zakhe zilinduna. Hallelujah. Yes. 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 Mateo, hangola. Amen. O mama, Hey. atswala mama. Hey. Mama. Atswala mama. Aye. Mama. Hey. Atswala mama. Ah. Eh,